birani zero ni system imbere yawe. Ukeneye iki kuri jewe? Nyeneye kundongora. Ntabwo byavamo. Ako se we bite byawe? Byavamo. Uri murafata n'ikaswa nawe. Fata ibintu by'amani je nikire mu kazi. Sheri ntabwo byavamo. Buriya ntacyo buriya nziza nzagutamo. Ubu wabyutse uhanagura bino birahuri nta kandi kazi iyo uhanagurira modoka basi ko ari ahantu ugiye kwigira. Oya n'ubundi byose ndabikoraga nabanzaga kuja ndagira nyine. Umva se gira amazi muri dusha ahantu ugiye kwigira kira ya mata. Ari ahantu ugiye nganywe uyamene ari ahantu ugiye kujya shyira amazi muri dusha. abagira bakiribya. Akazi karanduta. Ako kazi wirirwa ndatira ako kazi vipi? Ese akazi siko kadutunze. Nuri umugabo wanjye. Kutavuga. Ndi umugabo wawe. Ni wanshatse. Yes naramushatse. Nose hano ndivaze, ndi umusako ndi iki muri ibyo byose. Ariko wa mugore uri kamubaza. Uri uvuga ngo rivaze nguri iki? Wagira ngo nkore iki? Wagira ngo nkore iki? Yes nkore iki nyine? Ubusuyire byubona inshingano zawe zuzuza nk'umugabo. Iziye se ntuzuza. Nazi uvuze? Ada. Akoshirire. Winzengereza times over. Ngenda shaka kujya mu kazi. Ntabwo uri ngo iki? Ntabwo bishoboka. Sheri ntabwo biri bikunda. Ntabwo bishoboka. Vuze? Mva mubwire. Mbwira iki? Je naragushatse. Waranshatse nibyo ko nagwanza. Hari icyo ntabwo haye. Ni giki se ubwo wamaye? Buretse gatoya. Hari icyo ntabwo haye. Uba mu nzu nziza. Abandi bagore hano hanze barayibuze iyo babamo. Nayo gukodesha barayabuze wowe mu nzu nziza. Second nakuguriye imodoka yo kugendamo. Urya neza mbega mu kigo cyose nakimura. Mubwire. Imodoka narategaga. Inzu ntabwo iwacu twabaga mu gihuru. Twari dufite inzu. Urikunyumva kurya naryaga kabara nubwo nabanje ibijumba. Nibishyimbo by'inkarago. Hako ntabwo hano ndivaze. Rero ugifiriti kandi umeze neza na cyo. Nizo fiti zawe zirekera nizo. Icyifuzo ni iki ngiye nyane cyo kujya mu kazi. Icyifuzo nuko ubahiriza inshingano zawe nk'umugabo mu buriri. Izo nshingano zose uvuga. Mu byo naguhaye urazigaye. Birani zero ni system imbere yawe. Ukeneye iki kuri jewe? Nyeneye Hako wa mugore urakasa mutwe cyangwa urakasa mutima? Ninshake mbe ndinshinze. Isaha yo kujya mu kazi ngiye kukurongora. Yego. Never. Umva hu. Sheri mfa twumvikana. Twumvikana. Ntabwo uri buve hano. Sheri banza wumve gatoya. Sheri ntabwo uri buve hano. Nuva hano ukagenda. Ibiri bukurikiro nyuma urabigira ute se urankora iki? Ndi kukubwa nuva hano ukagenda. Ntabwo uri buve hano. Ahubwo mbwira mfu. Banza wumve gatoya. Never. Ndeka umva nkubwire. Ngiye nkorera ku gihe. Iyo wagiye kumpemba bareba iminota amasaha nakoze. Mfata iminota hano n'amasaha nkurongora urayimbarira uyimpembe. Nyine urambarira iminota nakurongoye n'amasaha je ubimenye. None se wanzaniye iki hano? Wanzaniye iki? Mbwira ikintu wanzaniye hano. Ntubayeho neza. Mbaye ntabwo mbayeho. Nimbona umwanya nzajya nkurongora ni ntawubona sevresi ibindi ujye wihangana. Hano ubwo nabitayigiye. Shade naguva hano. Naguva hano. Biri serious. Nuramukuna sosana ukagenda. Ibintu biri kuvuga ngo witeguye. Yego. Witeguyeho cyane. Ntabwo byavamo. Ako se we bite byawe? Ntabwo byavamo. Uri murafata n'ikaswa nawe. Fata ibintu by'amani je nikire mu kazi. Sheri ntabwo byavamo rwose. Undi wowe uri mu biki? Uyu mugore ni bwoko kikwiye. Ntabwo byavamo. Ibikize? Ntabwo uri vana utandongoye. Icyo ni icyambere. Ntabwo bishoboka rwose. Hakushirwa. Ngiye wereka nje mu kazi. Ibyo turabikora nje. Basi iminota 5. Ndakwiyamira. Ako sheri waje. Ngiye mu kazi wa mujinga.